Pozdrav svima ljudi, Dini ovdje i ljudi dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Hitman 2 Silent Assassin. Kao što vidite, igrica je mnogo stara, izašla je 2002. godine. Ali je mnogo zanimljiva, ima ih ovdje mnogo teške igrice. Znači ako precnete F1, imate kao first person ili ovako. Kako je normalno. Da moram ići ovamo. Ali nije ovo prva misija. Ovo je još vaša parada. Kako bi rekao. Ja sam sve misije napravio ovo. Ovo je bolelo. Ovo je bolelo. Igrica je engleska, ali prva misija je sa Italijanima. Znači, ovo nije još prva misija, ali bit će. Bit će mafija, bit će svega. Parcela moram ići. Ovo ćemo preskočiti zato. Znači nož, opa. Zanimljivo. I praseta. Znači ja ne mogu zakvat. Dođi prase. Na. Idemo ljudi. Ovdje ako uđete, ovdje su vam oružja, ali vi morate misije preći. Samo malo. Agency, this is 47. Patch me through to Diana. I need to confirm your ID registration, please. My number is DRO3886. Put Diana on, she'll recognize my voice. 47? This is Diana speaking. It's good to hear your voice again. We all thought you were dead. You'll be pleased to know your skills are a great demand these days. You're almost a legend amongst our customers. Diana, I'm not looking for work. I need some information. Giuseppe Giuliano from Palermo, Sicily. What have you got? Nice to meet you, Giuseppe. Oh yes, I've got a fat file. Giuseppe Giuliano, Don and Guido Giuliano. Capo are one of the largest, oldest and most influential mafia organizations in Sicily. I need detailed satellite surveillance on his residence and info on security and access routes. And keep an eye out for a priest. He's a friend of mine. He's kidnapped. A friend? Have you gone soft, 47? Besides, we don't believe in handing over information for free. How do you think you're going to pay us back? I've heard that you're extremely well. Zanimljivo. Yes, I know. Jel da? It's not true though, but I'm sure you can suggest an arrangement. I'll pull a few strings and see what I can do. Actually, I do have a special request for you to perform a contract assignment. It should be a simple operation. A mission? Exactly. If you accept, I might be able to give you the requested Jel da? Daš. Evo. still sharp enough to Vidite sad ovo. job these days. Idete do njega. It's been a while Kako okreće vrat. Idemo pucati svinje. to make sure you're not too rusty. A eto ga. Eto ga, ovo je sljedna misija. Evo ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam svima mnogo što ste gledali. Stavite like, subscribe i komentar. A mi se vidimo vrlo uskoro. Pop!